Pemirsa ring rahina sanis cara tanggal 7 Agustus keuningin pebawahan pasien padem wenten tigang dasa sia diri. Samian Kabupaten Kota nguningayang pebawahan pasien padem sangkaning COVID-19. Selain saking data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, pini ake rau saking Buleleng antuk dasa diri dan pasar sia diri miwah Badung limang diri. Raris Tabanan nguningayang petang diri pasien padem kelungkung tigang diri Jembrane Gianyar Bangli miwah Karangasem soang-soang kalih diri. Zona merah Tabanan sampun selami tigang dasa kali rahina kauningin ngawawahin pasien padem. Wilangan kumulatif dado 106 dasa kutus diri. Yening selain antuk rata-rata rahina kauningin kantos 5, kali persen pasien padem. Dasa diri pasien padem taler kauningin saking Buleleng. Luwire petang diri kerama lanang mewah 6 diri kerama istri antuk mayuse sawetara tigang dasa kantos sia dasa warse. Sia diri pasien kauningin rau saking Denpasar, luwire, kutus diri kerama lanang, miwah adiri kerama istri. Yusan ipun sawetara tigang likur kantos ulung dasa 6 warse. Pasien padem saking Badung, rau saking adiri kerama lanang, miwah petang diri kerama istri. Antuk yuse sawetara 57 kantos pitung dasa sia warse. Raris petang diri pasien padem kauningin saking Tabanan. Yusan ipun sawetara 17 kantos ulung dasa 3 warse. Dadesnya ni wilangan kumulatif pasien padem kantos kali tali samas 16 diri. Wilangan inucap kakepah antuk kali tali samas dasa diri WNI miwah 6 diri WNA. Pinih ageng pasien sane padem sangkaning COVID-19 rau saking Denpasar antuk 500 seket sia diri, Badung 300 ulung dasa 5 diri, Tabanan 306 dasa 3 diri, Buleleng 300 tigang dasa sia diri, miwah Karangasem 100 pitung dasa kutus diri. Antuk selanturnya ni Gianyar wenten 106 dasa 5 diri, Bangli 1 seket 4 diri, Jembrane 1 tigang dasa 6 diri, miwah Kelungkung 106 diri. Wenten taler selai krama Kabupaten Tiosan sane padem sangkaning COVID-19 ring Bali. Winata Bali Pos nguningayang.